kamin. Dobra stvar je kad imaš odličnog svekra koji ovo sve riješi za tebe, popali. Dosta dobro. Bez ovog ne gradite ništa. Kako naći arhitekta, kako napraviti brutalno dobar tlocrt i koliko vam uopće novaca treba u toj prvoj fazi prije ikakvog kopanja. Na kraju ovog videa otkrit ću vam i nekakve detalje vezane za našu kuću, odnosno za izvedbu naše kuće koji bi vam mogli biti vrlo korisne, tako da gledajte video do kraja. I samo napomena vezano na prošli video, dobili smo opasku da sam javno obznanila da smo iz Zagreba. Mi imamo tu nesreću da tu gradimo u Dalmaciji. Iako smo iz Zagreba... Pa ispravak netočnog navoda. Mi trenutno samo stanujemo u Zagrebu. Antonio je naime iz Dalmacije, a sad neću govoriti o tome odakle sam ja, jer bi zapravo ovaj video apsolutno predugo trajao. Ok, prvi korak, nakon što ste kupili zemljište, prateći one upite koje sam dala u prošlom videu, je biranje arhitekta. Prvo cijena. Ok, cijena za uzeti arhitekta je nekakvih 25 eura po kvadratu. Nemojte ići manje od toga, ako idete više od toga, imate novaca, super, samo računajte skuplje nije nužno bolje. Tu će najviše toga utjecati zapravo o vašem osobnom talentu i angažmanu kod toga da vi sami imate osjećaj za to kakav tlocrt želite, kako bi to se trebalo izgledati. Nek se arhitekti ne uvrijede, ali kao i svi dizajneri, zapravo puno njih to radi, ali malo njih to radi stvarno dobro. Tražite radove, što su ti arhitekti radili i birajte arhitekta onda po stilu. Znači, ako želite da je to nekakva moderna kuća, onda tražite arhitekta koji radi takve kuće. Ako radite, ne znam, apartman, onda tražite arhitekta koji je radio projekte u turizmu. Znači, logično, čisto to je nešto di će oni znati dobro po stilu, znači pogoditi ono što vi tražite. Također, još jedan moj savjet je da možda izaberete radije lokalnog arhitekta. Nije da vam neko iz Zagreba neće napraviti dobar projekt za Dalmaciju, nego čisto projekti su podložni lokalnim propisima, tako da neko koji je radio lokalno jednostavno već to unaprijed upoznat s time, tako da je manje prostora za nekakve greške i propuste. Ok, ono što bi savjetovala u vašem odnosu s arhitektom, pitajte stvari što sad dalje, što ja sad trebam, tako da niste pogubljeni. Oni čak i ako ne znaju nacrtati nekakav dobar tlocrt, sigurno znaju papirologiju koja vas mora cijelo vrijeme pratiti. Kako napraviti brutalan tlocrt? Bilo bi dobro da sami znate kako želite bar otprilike da izgleda ta skica, međutim, što smo mi napravili? Mi smo, kad smo našli arhitekta, onda smo ga doveli na teren i rekli smo mu koji su naši prioriteti, što su naši zahtjevi, što je ono što je nama jako bitno, i dali smo njima zapravo slobodne ruke da vidimo što će oni napraviti. I dobili smo ovo. Naime, ono što su bili naši glavni zahtjevi da imamo bar 3-4 sobe, i ono što smo tražili jest da imamo stubište koje je otvoreno prema gornjem katu. Ovaj tlocrt, iako može izgledati super kao nekakav apartman, zato što ima ove dvije sobe koje su na suprotnim stranama, to je nama katastrofa, zato što je kao prvo teško izvesti uopće instalacije. Znači imam 2 kupaone na 2 suprotne strane i imam dolje ovaj apsolutno ogromni hodnik koji mi totalno već kvadrata. I naravno, kao što sam rekla, mi smo imali već nekakav spreman svoj tlocrt i na kraju je to tako i završilo da smo mi zapravo taj tlocrt poslali i rekli neka oni sad to adaptiraju prema nekakvoj statici i pravilima struke i slično. I onda smo dobili tlocrt koji je zapravo odličan i sjajan, iako smo, znači, 90% tog tlocrta nacrtali mi. Ono što arhitekt tu zapravo dosta doprinio je nekakvoj vizuri, vanjskom izgledu, znači čitavom estetici, recimo, stvari, a zadržane su ove bitne stvari koje smo mi htjeli. Znači, umjesto 2 sobe dobili smo 3 sobe spavače, gore imamo 2 kupaone, dolje imamo 1 WC, imamo 2 ureda koji su nam nužne jer radimo od kuće, i to nam je sve stalo u nekakvih 130-140 kvadrata neto, što je znači super. I onda nakon što se ovo sve očistilo, trebalo bi doći s bagerom počupat baš to sve, da ponovno ne nikne.
i onda kad platiš vodovod i onda ti čovjek dođe napraviti oznaku ovako plavu gdje će ići voda. Samo mu precizno recite, zato što je nama trebao znači 10 metara dalje, a ovo je 15 metara, pa vidjet ćemo to kako ćemo riješiti. Jer bi nam tu treba doći bio pročistač negdje. Ali, ok, rješavat ćemo. Koliko vam para zapravo treba u startu da biste uopće krenuli u sve to? Bez ovoga, to jest da biste ovo dobili, ne možete graditi i tako da pripremite odmah unaprijed nekakav budžet. Prve stvari koje ćete morati platiti su geodet, znači na to ćemo otići par tisuća eura. U startu, u početku trebate bar dati 1000 eura, ali on će još u kasnim fazama nešto raditi. Tako da u početku bar 1000 eura, onda morate dati na idejni projekt i na glavni projekt, dajte arhitektu. Znači idejni su vam recimo 1000 eura, glavni može biti 3, 4, sve ovisi koliko kvadrature imate, koliko plaćate arhitekta po kvadratu. Onda računajte da imate nekakve doprinose koje ćete platiti. To su vodni, komunalni koji su dosta isto veliki. Računajte da što vam je veća kuća, veći vam je komunalni doprinos, opet sad ovisi o lokaciji gdje ste vi, ali računajte tu do 10.000 eura recimo samo komunalni doprinos. Imate i vodni koji je nešto manji. I treba će vam još priključci, sad ovisi što imate, da li imate kanalizaciju, nemate kanalizaciju, koju jačinu struje želite, računajte vodu, struju, bar recimo 5.000 eura. Tako da sve skupa, u suštini ja bi to zaokružila nekih barem 20.000 eura koje bi bilo dobro da imate. Ako gradite kuće neke srednje veličine, znači ne ono 400 kvadrata, nego ne znam 150 recimo. I sad postoji još jedan dodatni trošak za koji se 95, ja mislim, posto ljudi ne odluči, ali koji ih prije ili kasnije zbog toga dostigne, a to je izvedbeni projekt. Svaki će vam dobar arhitekt savjetovati da radite izvedbeni projekt, pogotovo ako radite kuću kao što je naša, ali ako i nije, zapravo i dalje se savjetuje izvedbeni projekt. Što je to? Glavni projekt je zapravo skupina papira koju vi morate imati da biste vi predali za građevinsku dozvolu. Izvedbeni projekt je zapravo vrlo detaljna uputa vašem izvođaču kako će se ta kuća izvesti. Znači nema onoga ne znamo kako to izvesti ili da vam izvođač sam odlučuje na koji način će se nešto izvesti na terenu zato što gradi na temelju glavnog projekta. Što je kažem 90% slučajeva kako ljudi grade. Tako da nemojte se davati te situacije zato što ok, izvedbeni projekt, platit ćete ga. Sad ovisi koje projekte uzimate, mi ih opet nismo uzeli sve, ali uzeli smo projekt arhitekture, građevine i strojarski i objasnit ću vam zašto malo kasnije. Zašto kažem da vam to štedi pare? Zato što kasnije kad se budu izvodile stvari, kad se odlučuje nešto na terenu, vjerujte, puno ćete više novaca potrošiti i radeći to i kasnije na eventualne popravke koje će se dogoditi, a uvijek se dogodi se nešto, 100% će se nešto predvidjeti, 100% će se nešto loše napraviti, ali ako imate izvedbeni projekt, to ste sveli na nekakav minimum. Ako već gradite tako veliki projekt, a kuća je veliki projekt i velika investicija većini nas, za koju se zadužujemo ostatak svog života vjerojatno i koji ćete uvijek jednostavno baciti hrpu para problem na to kuću čak i kad se ona napravi. Tako da smanjite si maksimalno troškove di možete, to ćete napraviti tako da to prevenirate unaprijed, tako što pripremite dokumentaciju kako treba. Znači priprema je pola posla, ako ne više. Sve ove tu papire koje ja imam je zapravo glavni i izvedbeni projekti zajedno. Znači ovo su papiri koje treba dobiti izvođač. A naravno na temelju izvedbenog projekta također je arhitekt sastavio troškovnik koji je vrlo precizan, znači zna se točno koliko materijala, koliko kubika betona, koliko željeza, koje debljine, znači sve vrlo precizno se zna i takav troškovnik vi šaljete kada šaljete upite svojim potencijalnim izvođačima, oni će to popuniti, znači oni imaju tamo količine i oni popunjuju cijene i onda na temelju toga vi procjenjujete ko će vam raditi kuću. Ok, kod tlocrta bi samo adresirala još jednu stvar, a to je određivanje prioriteta prostorija. Znači ono što sam ja primijetila često u kućama koje već jesu izgrađene, ali kad ljudi generalno biraju, gledaju nešto, čak i u stanovima, često se stavlja naglasak na neke stvari koje zapravo možda nisu toliko bitne ili koje bi se
možda radi nečeg bitnije trebali odreći, ali ljudi nekako to nisu spremni. Znači, konkretno stvari o kojima pričam su večeraji, walk-in, normari i slične stvari. Znači, to je fancy, svi sanjamo da imamo takve stvari. Međutim, računajte na funkcionalnost. Znači, ako ćete vi izgubiti kvadraturu nekakve prostorije koja vam može biti, ne znam, spavača soba, ko vam možda više treba, znači više treba u smislu kako ćete procijeniti što vam više treba. Zamislite se u tom prostoru. Znači, razmislite o svojim trenutnim navikama, što vi koristite, na koji način to koristite, koliko provodite u nekom prostoru, koliko djece imate ili nemate ili planirate, ne znam, da li ljudi dolaze u goste, ne dolaze u goste, koliko će se ljudi prespavaju kod vas, takve stvari. Znači, razmišljate kako vi provodite svoj život u svom životnom prostoru i prema tome crtate, znači, tlocrt. Tako da večeraji jako su zgodni, super ako ih možete imati i svi bismo htjeli imati kao tu nekakvu spremišnu radnu sobu koja nam ne uzima kvadrate u kupaonici. Međutim, ako vi nju stavite u podrum, a imate spavaće sobe na katu, onda ćete vi pola svog života stalno hodati gore dolje, nositi suhi veš, mokri veš i šta ti ja znam. Znači, ne treba vam to u životu. Mislim, meni konkretno, toliko me ljudi pitalo za taj, da se razumije, podrum nemamo, podrum je skup, ali zašto imati večeraj u podrumu, odnosno, moj odgovor zašto ga nemati u podrumu, znači, jednostavno to mi je naporno, ne želim se time baviti, jel? I po mom mišljenju, rađe se odreknite takve stvari nego da uzimate kvadrate, recimo, od spavaće sobe koje znate da će vam značiti ili će vam trebati. Još jedna stvar su stepenice i hodnici. Primijetila sam da se užasno jako puno kvadrata gubi baš na stepenice i na hodnike, jer se to smatra nekakvim škart prostorom, u stilu, to je neka nužnost koju mi moramo imati, smjesti ga samo negdje i to je to. I zbog te njihove funkcije da moraju povezivati različite prostorije, ljudi jako teško njih uspijevaju kvalitetno integrirati, čak i arhitekti, u prostor, odnosno u kvadraturu kuće. Meni stepenice nisu nekakav zabačeni dio kuće. Gledala sam da iskoristimo upravo taj potencijal stepenica da nam povezuju gornji donji kat. U većini kuća, složit ćete se, imate situaciju da su stepenice negdje u hodniku i negdje u nekom hladnom dijelu kuće. I onda ako vi želite gore na kat, vi zapravo morate proći kroz pola kuće i popiti se gore na kat. Upravo zato sam ja tražila, hoću da se stepenice integriraju i kod naše situacije da imamo gornji otvoreni hodnik, to je zapravo galerija gdje su sobe, i kad se vi spuštate dolje, vi dolazite zapravo u veliki životni prostor, znači one room, koji je boravak, blagovaona i kuhinja zapravo spojeno. Znači, želim jednostavno da mi je cijela kuća povezana, ne radim si gore apartmane, ne radim si niše gdje želim da je to odvojeno, tako da to integriram i automatski smanjujete i bespotrebne kvadrate na hodnik. Znači, nemojte imati 15 kvadrata hodnika, nema potrebe, nemate 15 kvadrata hodnika, to se uvijek može smanjiti, to se uvijek može bolje izvesti, samo trebate potrošiti malo više mozganja i vremena na to i na kraju dana pušete svoje arhitekte da razmišljaju možda malo van standardnih okvira ili van prve ideje. Ok, bila sam vam rekla da ću pred kraj reći nekakvu specifičnost vezanu za našu kuću, pa došao je taj moment. Ono što je specifično za našu kuću, kako ona projektirana i kako će se graditi, jest ona po svemu se zgradi kao klasična kuća, međutim, što se tiče energetskog aspekta, ona će biti pasivna. To znači, što je pasivna kuća? Za sve vas koji ne znate, pasivne kuće su nešto bolje kuće od niskoenergetskih kuća. Znači, trenutno u svijetu najučinkovitije, energetski najučinkovitije kuće koje imamo, odnosno objekti. Po čemu se ona razlikuje od bilo koje druge, na koji način ona funkcionira? Zapravo naša kuća kad se bude gradila, ona će se graditi normalno kao i svaka kuća. Jedina razlika koja će tu biti je da ćemo imati dosta bolju stolariju i imat ćemo nešto deblju izolaciju. I također postoje nekakvi detalji koje smo znači već uzeli u obzir kod projektiranja. Znači smanjujemo toplinske mostove i nekakva mjesta potencijalnih gubitaka topline. Zašto? Jer za pasivnu kuću je jako važno da postignemo tu zrakonepropusnost, odnosno želimo da nam kuća tako reći brtvi, odnosno da mi zapravo ne gubimo toplinu, jer cijela poanta pasivne kuće je zapravo da ona bude pasivna, odnosno da se ne grijemo i ne hladimo aktivno, nego da zapravo svu energiju koju potrošimo da je što bolje iskoristimo.
Tako da u našoj kući neće biti nikakvog klasičnog sustava grijanja, u smislu da nema podnog grijanja, neće biti ni radijatora, a bome neće biti ni peć, nego ćemo imati ventilaciju. Sad svrha te ventilacije da izmjenjuje znači, zrak i stalno da imamo svjež zrak u cijeloj kući, ali i da imamo svugdje istu temperaturu, reguliranu vlagu u zraku i naravno imat ćemo jednu kanalnu jedinicu koja, znači prevedeno klimu, ugrađenu ventilaciju koja po potrebi će malo dohladiti ili zagrijati taj zrak ovisno o potrebama. Sad možete, znači, možete zaključiti zašto su takve kuće ekstremno ugodne, osim što su ekstremno štedljive. Naravno, one u startu nešto više koštaju, takve kuće koštaju recimo 6 do 10% više, međutim to se vrlo brzo vrati, znamo koliko su visoke režije i koji su velika ulaganja zapravo kroz cijelo vrijeme života u kući. U ovoj kući bi to trebalo biti značajno manje. Napokon smo našli izvođača i evo, s obzirom da sam vam pričala o tome kako doći do dobrog arhitekta i kako zapravo riješiti taj prvi projektni dio, evo malo savjeta o tome kako naći dobrog izvođača, jer to je jako bitna stvar. Naše nekakvo iskustvo, mi smo dosta dugo tražili, znači ja bih rekla čak pola godine, nekako smo skupljali te ponude. Ako vidite da vas neko zavlači, ne javlja se na telefon, treba mu 3 tjedna da ispuni troškovnik i takve stvari, to ne može biti dobro. Tako da naše iskustvo je nekako bilo bolje ići sa većim firmama. U pravilu su one nekako profesionalnije, ne mora biti, naravno ako imate nekoga od povjerenja, iskustva i tako dalje, dapače. Evo, naše iskustvo je bilo da najbolje sjesti svima na kavu, popričati, vidjeti kakav je tu pristup i možete li se sve dogovoriti, to je najbitnije. Sad kad smo to potpisali, evo, upravo dogovaramo još nadzor i onda ćemo moći krenuti sa kopanjem. Ništa, vidimo se u sljedećem videu kada na terenu očekujemo nekakvu žešću akciju. Znači sljedeći put kad se vidimo, kopanje. Bok, do sljedećeg puta.